mu kwa karindwi k'umwaka wa 2014 kuri Estadio de Maracanã iherereye i Rio de Janeiro muri Brazil. Habereye umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi wahuje Argentine n'Ubudage. Ku rutonde rw'abakinnyi bari wanze mu kibuga ndetse n'abasimbura, ikipe y'igihugu y'Abadage izwi nka Mannschaft yari ifitemo abirabura ndetse n'abazungu, ariko ikipe y'igihugu ya Argentine nta mwirabura n'umwe yari ifite. Ibi byabaye ikintu cyatunguye abantu benshi ku isi, cyane ko Argentine yari ikipe ifite igikundiro cyane mu gikombe cy'isi, ahanini bitewe n'udushya twakunze kwiranga ndetse n'abakinnyi b'ibihangange yagize, kuva kuri Diego Armando Maradona kugera kuri Lionel Messi. Argentine ni igihugu cyabashije kugira abakinnyi babiri bari mu beza isi yagize kugeza na n'ubu. Ibintu byatumye iyi kipe igira igikundiro gikomeye cyane ku buryo n'uyu munsi iri mu kipe zikunzwe cyane ku isi. Ubushakashatsi butandukanye bwerekana ko umupira w'amaguru uri umwe mu bintu by'ingenzi abanyamahanga bazi mu gihugu cya Argentine. Icyakora ikibazo kimwe gikunda kugaruka mu bafana Argentine, impamvu igihugu cya Argentine kitagira abakinnyi b'abirabura. Umugabane wa Amerika y'Epfo ufite umubare munini w'abirabura ndetse n'abantu b'imvange, ni ukuvuga abakomoka ku birabura n'abazungu. Nka Brazil ituranye na Argentine, nibura miliyoni 20 ni abirabura. Hejuru ya 55% by'abaturage ba Brazil baravanze, uretse ko harimo n'abavanze bakaba ari abazungu, abirabura ndetse nabo bageranya n'abasanga butaka baho. Urebye ku mpuzandengo, Amerika y'Epfo ituwe n'abaturage barenga miliyoni 130 z'abirabura, cyangwa se abavanze, abazungu n'abirabura. Ubwo ni ukuvuga ngo igihe umwirabura aba yabyanye n'umuzungu, ubwo nibwo bavuga ngo baravanze. Izi miliyoni 130 ni hafi 30% by'abanyamerika yose do hepfo. Iyi niyo mpamvu abantu bari kureba imikino y'igikombe cy'isi uyu munsi barimo kuvuga ko amakipe yo muri Amerika y'Epfo afite abirabura benshi, ariko ikipe y'igihugu ya Argentine ikaba nta mwirabura n'umwe ifite. Birashoboka cyane ko abafana b'ikipe y'igihugu ya Argentine magingo ayo batarigera babona umukinnyi w'umwirabura mu ikipe y'igihugu ya Argentine. Impamvu nuko wanyuma uheruka kuyikinira ari umunyezamu Tolfo Pereira, umugabo watwaye igikombe cy'isi mu 1978. Gusa nta na rimwe yigeze kandagiza ikirenge cye mu kibuga kubera ko yari umunyezamu simbura. Yari uwa kabiri kuri Ubaldo Fillol, ufatwa nka benshi nk'umwe mu banyezamu b'ibihe byose muri Amerika y'Epfo. Pereira yanahamagawe no mu ikipe yakinnye igikombe cy'isi mu 1942, ariko nabwo ntiyakandagiye mu kibuga. Gusa muri rusange yakiniye Argentine inshuro 13 mu nshuro 24 yahamagawe. Mu 1942 nibwo uyu mugabo yakiniye Argentine umukino we wa mbere. Muri rusange Argentine yakiniwe n'abakinnyi batatu gusa babirabura. Uzwi cyane ni Jose Manuel Ramos, wakiniye Argentine hagati y'1958 n'1935. Yarazi ku kabyiniro ka El Negro cyangwa se umwirabura. Yari myugariro mwiza ku buryo yabaye kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Argentine. Mu mikino 16 muri 25 yayikiniye, irimo niyo mu gikombe cy'isi cyo muri 1958 n'1962. Santos azwi cyane mu ikipe ya Santos aho yari kapiteni wayo. Iyi kipe ikaba yari ifite abakinnyi beza barimo Maradona. Mu myaka 6 yayikiniye yatwanye nayo ibikombe 6. Yanakiniye River Plate yiwabo muri Argentine mu myaka 7. Umwirabura wa mbere wakiniye Argentine ni rutahizamu Alejandro dos Santos, wayikiniye imikino 5 hagati y'1922 n'1925. Icyakora ibi ngibi ntabwo bivuze ko Argentine yakiniwe n'abazungu gusa, kubera ko nka Diego Armando Maradona uri mu beza mu bakiniye ikipe y'igihugu ya Argentine ntabwo yari umwirabura, ariko nanone ntabwo yafatwaga nk'umuzungu. Icyiciro cye ni kimwe mu bo twavugaga mu kanya bavanze. Muri Argentine aba bazwi nka Mora, ikaba icyiciro cy'abantu bakomoka mu bazungu baje baturuka i Burayi baza kubyarana n'abaturage kavukire muri Amerika y'Epfo. Se wa Maradona, Diego Maradona Senior, afite inkomoko mu bwoko bw'abakorani bo muri Argentine ndetse akagira inkomoko muri Espagne. Niyo mpamvu nyina wa Maradona nawe afite inkomoko mu Butaliyani. Mpamvu Maradona atari umuzungu byuzuye nk'uko bimeze kuri Lionel Messi. Igisekuru cya Lionel Messi papa we ni Umutaliyani. Iyo bitaza kuba icyemezo cya Messi wari wariyemeje gukina Argentine nk'igihugu akomokamo, yari kuzakina Abataliyani cyangwa se agakina ikipe y'igihugu ya Espagne. Cyane ko bikimara kugaragara ko afite imana idasanzwe, federasiyo y'ikipe y'igihugu ya Espagne yaramwegereye cyane, ariko Lionel Messi arabyanga, ahitamo gukina ikipe y'igihugu ya Argentine avukamo. Yigeze kugira ati gukina Espagne ntabwo byari kuba ibyishimo byuzuye. Uyu Messi yigeze kuvugwaho kwanga abirabura, ndetse benshi bakavuga ko ari imwe mu mpamvu ituma Argentine iririnda guhamagara abakinnyi b'abirabura. Ibi byakomotse ku kiganiro Trent yagiranye n'abanyamakuru ubwo yavugaga ko Bwana Messi yamuhamagaye izina Negro rikunzwe gukoreshwa bavuga ngo umwirabura. Trent ni umuholandi w'umwirabura.
Icyakora iby'ibi birego ntabwo byigeze bigera kure ndetse na Messi ubwe nta kintu yigeze abivugaho. Gusa ibi byatumye abakinnyi b'abirabura bakinanye na Messi bafashe iya mbere yo kunyomoza uyu mukinnyi bavuga ko uyu mukinnyi abeshya. Uherutse kubikora ni Ousmane Dembele wakinanye na Messi muri FC Barcelona. Uyu musore yagiraga imvune nyinshi mu gihe ari muri iyi kipe y'i Catalonia. Icyakora ahora ashimira Messi uburyo yakomeje kumuba hafi mu bihe bitoroshye by'imvune yari arimo. Muri make kuvuga ko ikipe y'igihugu Argentine idakina abirabura kubera ko Messi atabakunda ni ikinyoma. Ahubwo ikibazo nyamukuru ni uko n'ubundi Argentine ari igihugu kigizwe n'abazungu benshi kurusha abirabura. Muri rusange Argentine ituwe n'abarenga miliyoni 46. Hejuru ya 80% byabo bifata nk'abazungu kandi ni nako bagaragara ku ruhu. Abirabura nibura bo bagizwe na 0.66%. Munsi ya 1% by'abaturage bose. Imibare y'ikigo cy'ibarushamibare muri Argentine igaragaza ko mu 2022 abirabura bari 3,332 na 966 mu gihugu cy'abarenga miliyoni 46. Kuva mu mwaka w'1914 Abanya-Argentine bafite inkomoko mu Burayi nibo bakomeje kwiganza mu mubare w'abatuye icyo gihugu. Ingingo y'ubuke bw'abirabura muri Argentine yakunze gutera abashakashatsi amatsiko, bituma mu 2009 abashakashatsi bo muri kaminuza ya Buenos Aires muri Argentine bifatanya n'Abafaransa mu kwiga isano n'utunyangingo tw'Abargentine. Niko ku mpuzandengo uturemangingo ndangasano cyangwa se ADN y'umunya-Argentine usanzwe ibigizwe n'ibisekuru by'i Burayi ku kigero cya 79.9%. Hakabamo ibisekuru kavukire byo muri Amerika y'Epfo bigize 15.8%, mu gihe ibisekuru byo muri Afurika bifite 4.3%. Ibi ngibi nyamara ntabwo ariko byahoze kubera ko Argentine igeze kuba ifite abirabura benshi kandi ntabwo ari kera cyane. Mu kinyejana cya 18 no mu ntangiriro mu kinyejana cya 19 nibura hejuru ya 30% by'abatuye Argentine bari abirabura mu buryo bwuzuye. Mu duce nka Monserrate, San Telmo two mu mugwa mukuru Buenos Aires, Abanya-Argentine bari bagize 50% by'abari bahatuye muri icyo gihe. Icyakora mu myaka itari n'ijana gusa ibintu byari byamaze guhinduka kubera ko mu kinyejana cya 20 umubare w'abirabura muri Argentine waragabanutse cyane. Rimwe na rimwe ku mbuga nkoranyambaga hari ubwo abantu bavuga ko abirabura bari batuye muri Argentine bakorewe ubwicanyi wagiranye na jenoside, bikaba ari byo byatumye umubare wabo ugabanuka cyane. Ariko ibi byose byaba bifite ishingiro. Abirabura bahoze muri Argentine bagiye. Reka tubigarukeho mu kanya gato. Banza ukore subscribe ndetse na sharing inshuti zawe kugira ngo dukomeze. Abacakara bose bakuye muri Afurika babarirwa hejuru ya miliyoni 4. Argentine yo ibarirwa mu batageze ku 200,000. Imwe mu mpamvu ni uko Argentine n'ubundi itari isanzwe ituwe cyane. Ubwo Abanya-Espagne bageraga muri Argentine ntabwo basanze ubwami bufite imitegekere yubakitse nk'uko byagenze ubwo bageraga muri Peru ndetse na Mexique. Nko muri Mexique basanze ubwami bwa Aztec bwari bumaze imyaka ibarirwa mu ijana. Stade yafunguriwe umukino wa mbere w'igikombe cy'isi y'umwaka wa 2026, Estadio Azteca, yiswe iri zina mu rwego rwo kuba icyubahiro ubu bwami bwahozeho muri Mexique. Muri Argentine ho ntabwo ariko byari bimeze. Aka gace ntabwo kari igihugu nk'uko ubwami bwa Aztec cyangwa se ubwami bwa Inca bwari bumeze. Ubu bwami bwombi bwari bunini, bufite abami, bukagira uburyo bwo gusoresha, tekinoloji zitandukanye zikoreshwa mu buhinzi nk'amatarasi y'indinganire, uburyo bwo kuhira ndetse no kuvomera, uburyo bwo gucukura amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi. Muri Argentine ho nta bwami bwari buhari, bwari ubutaka bunini gusa bwera cyane, bugakoreshwa n'imiryango n'amoko mato mato kandi nayo yari atuye atatanye cyane. Nibura amoko cyangwa se imiryango migari ibarirwa muri 30 niyo yari igeze Argentine. Ubwo Abanya-Espagne bageraga mu cyo tuzi nka Argentine y'iki gihe ntabwo bahabonye imari ifatika kubera ko nta birombe by'agaciro bya silver byari bihari. Silver yakorwagamo amafaranga y'icyo gihe ni nkaho yari ifite agaciro gakomeye nk'akamafaranga afite iki gihe. Ubwami bwa Inca bwo bwari bunini aho bwafataga Peru y'uyu munsi, ibice bya Colombia, Bolivia, Ecuador, Chile n'amajyaruguru y'uburengerazuba bwa Argentine. Ubu bwami bwari bufite ikirombe kizwi nka Cerro Rico, umusozi w'ubukire, ahacugwaga silver ya mbere ku isi icyo gihe. Abanya-Espagne ntabwo bari barigeze barota ko ahantu nk'ahangaha habaho. Mu byo bashyizemo imbaraga harimo kugenzura ubwami nk'ubu ndetse no kubwigarurira kurusha guha imbaraga ibihugu nka Argentine biteye byanakabaye icyo gihe aho byari bimikira imiryango mito mito kandi tuyitatanye. Mu kwigarura Argentine icyo bari bagamije ahanini bwari ukubona silver bajyana i Burayi. Mu ngendo za mbere Abanya-Espagne bari barabwiwe amakuru ko hari umusozi uriho silver uyoborwa n'abazungu. Abanya-Espagne batangiye guhiga uyu musozi wa silver, ari nako binjiriye imbere mu bihugu nka Argentine. Argentine nyirizina ni ijambo rikomoka mu Kilatini argent cyangwa se silver,
mu kirimi kiri cya Argentine bavuga Argentine. Mu 1516 Abanya-Espagne binjiye muri Argentine bayobowe na Juan Diaz wahise yicwa. Abarokotse mu bari bajyanye nawe basubiye i Burayi bafite inkuru bavuga ko hari abantu babonye bambaye silver cyangwa se ryabuye ry'agaciro bakoragamo amafaranga. Abanya-Espagne basubiye mu 1556 ariko bahangana nabo basanga butaka kugera batsinzwe barahunga. Mu 1580 nibwo bagarukanye igitero gifite imbaraga babasha no gushinga umujyi waje kwitwa Buenos Aires cyangwa se imiyaga myiza. Ubundi wari wituye mu Mutagatifu Maria kubera ko Abanya-Espagne bakoraga ingendo ndende mu nyanja ya Atlantique bagasaba Mutagatifu Maria kubaho umugisha ndetse no kubagenda hafi kugira ngo bataza guhura n'imiyaga mibi. Kubera ahantu uyu mujyi uherereye, icyambu cyaho cyakoreshejwe mu kwakira abacakara benshi b'Abanyamerika ndetse n'abacakara b'Abanyafurika. Rimwe na rimwe hari n'igihe babaga bajyanywe muri Amerika y'Epfo mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, muri Bolivia, Chile ndetse n'ahandi hari imirima minini y'ibisheke cyangwa se ahari ibirombe by'amabuye y'agaciro. Mwibuke, Buenos Aires ntabwo yari umujyi ufatika ugereranyije n'indi mijyi yari hakikije. Ibintu byahindutse mu 1776. Icyo gihe ubwami bw'Ubwongereza na Portugal bwari bukomeje kwaguka bugana muri Argentine ku buryo Espagne yari ifite ubwoba ko ubu bwami buzageraho bukigarurira ahantu. Nubwo nta mutungo ufatika Abanya-Espagne bato bakuraga muri Argentine, ariko nanone hari icyambu cy'ingenzi cyane ku buryo kuhatakaza byari kuba aricyo kibazo gikomeye cyane. Abanya-Argentine icyo gihe bari bamaze imyaka myinshi bakorana n'Abanya-Portugal, Abahorandi n'Abongereza mu bucuruzi butandukanye ariko butemewe n'amategeko ya Espagne. Gukorana ubucuruzi n'ibihugu by'abanyamahanga kandi bihanganye na Espagne byatewe n'icyemezo kibi cyafashwe n'umwami wa gatatu wa Espagne Charles cyuko nta kintu na kimwe kigomba kuva cyangwa se kwinjira mu bice byose byari bikoronijwe n'igihugu cye bitanyuze ku cyambu cya Lima. Ibi byari bigamije koroshya uburyo bw'imisoreshereze muri Espagne. Ikibazo no iki cyambu cyari ku yindi nkombe y'inyanja ya Pacifique ku buryo ibicuruzwa byajyaga kugera muri Argentine byakoze urugendo rurerure kandi rutari ngombwa. Ibi byatumaga hari ubwo ibicuruzwa byageraga muri Argentine byari kubye inshuro irenga 20%. Ubucuruzi butemewe bwatangiye gutuma abacuruzi bo muri Argentine bakira cyane, dore ko harimo na benshi bavugaga ku Banya-Espagne babyaranye n'abagore b'abasanga butaka. Abanya-Argentine batangiye gukora ubucuruzi butemewe n'amategeko bacuruza n'Abanya-Portugal ndetse n'Abongereza. Icyo gihe batangiye gutekereza uburyo nabo babona ubwigenge bakigomora kuri Espagne byari maze igihe bakolonije. Bashyizeho ubwami bwabo, batangira gushyira ingabo, abasore barabahamagara n'abagabo, abagore basigara mu rugo n'abana. Ariko abirabura bari batuye muri Argentine bari bafite amatsinda y'ingabo ndetse n'amatsinda y'udutsiko twabo. Abo nibo Argentine yifashishije cyane mu kurwanya Abanya-Espagne kugira ngo babone ubwigenge. Icyo nicyo cyateye Argentine gutsinda Espagne ndetse abirabura benshi b'abagabo barahapfira, bituma abirabura bari batuye muri Argentine bagabanuka cyane bitewe n'uko abirabura b'abagabo bari bamaze gupfa hasigaye abagore gusa. Icyo gihe abagore batangiye kubyarana n'abazungu, noneho batangira kubyara abana bavanze babandi twavuze, bituma abirabura bacika burundu muri Argentine. Icyo nicyo cyatumye ikipe y'igihugu Argentine itagira abirabura benshi ndetse na n'ubu nta birabura ifite.